अहानबद मरुएब पाउ पिजरे ओजागी नुमित पाक सन्ना पांगथोखरे ओजा सिंह खुनाइद लौरिब थौदांग मियामना अवांग थाकता इकाई खुमना फुमथोई हाइना चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल ना हाइक्रे अमदी नेशनल हाईवे दा थिंग याउदन चटप याहलो हाइना इमागी मैराना सेकमाई कनब नुपी लुफ का खुसमनदुना ngasiदगी सेकमाई बाजार दा सिदिन प्रोटेस्ट हौख्रे ISTV पाउ मिरेंग ताबिरी पुनमकु तराम नौचुरी हौजुक फावगी मरुब पाउसिंग याम द पिजरी ओजागी नुमित थौरम पाक सना पांगथोखरे मपुंगोइब थौरम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन SCRT अमसुंग एडल्ट एजुकेशन नापुन सिंधुना स्टेट लेवल टीचर्स डे 2025 की थौरम सिटी कन्वेंशन सेंटर पैलेस कंपाउंड दा पांगथोखरे थौरमदुदा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल प्रिंसिपल सेक्रेटरी RK दिनेश अमसुंग एजुकेशन एस की सेक्रेटरी नावरेम प्रवीण सरुग्या खेबक लोइना तोंगान तोंगान बलैंगा की मखादा लैबा महिलोइसिंग कया की ओजा सिंह मरी लेनब डिपार्टमेंट सिंह मियोय सिंह अमसुंग महिरोइ सिंहसु सरुग्या खे थरमदुगी मनुंग चेन्नई इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधा कृष्णन के फोटोदा सरुग्या खेबसिंगना लैकतुना इकाई खुमनब उतखे थरमदुग मरी लेनना स्टेट टीचर अवार्ड of Education S Oja Nipanda Kusinaki Amasung Educational Excellence for Education UG Award College Nipanda Yantoktuna Pungning Thawatki Chief Secretary Dr. Puneet Kumar Goyal na Oja Havasi Makhal Makha Kayagi Matik Mugul Mahiroi Singda Takpi Tambiba Senfam Amani Oja Singna Ngasigi Honglakliba Kaya Sida Matamga Chanaba Wakalon Kaya Mahiroi Singda Pire Oja Singna Kunai the Loriba Thogdangasi Miyamna Awangba Takta Ikai Kumna from to E Oja Singna left and the Loriba Thogdangasina Hiram Kayada Chaukat Panungaiba Purapa Odashno Ozagi फॉर्म हाइबसी अराइब नते मसिना नेशन असिबु मांगलोम द संगसिननब होनबदा अचौबु थौदांग लौरिबनि हाइखे Dear respected teachers, in a world that is often divided by misunderstanding, your classrooms can become sanctuaries of understanding, tolerance and respect. I am confident that your tireless efforts and work will weave a society based on harmony and mutual respect, fostering holistic development towards a prosperous Manipur. On this Teachers' Day, let us rededicate ourselves to a vision of India that is progressive, inclusive, peaceful, where every child, irrespective of background, finds opportunity, where every teacher feels respected, and where education is the light that guides us towards unity and development. Development for Women's Program Center Thawal Wangmatabana run tauba person with disabled singe school ama oiriba Manihar School Thawal nasu Teachers Day gi thawram pangthokre school asida lairiba person with disabilities mahiroi singna makoigi oza singda chambakudol sing tamba amadi makoina haijaba kaya utkiba thawramaduda Thawal Municipal Council Ward number 1 gi member Ningombam Ongbi Anita DWPC Thawal Wangmataba gi President S Tanobi amadi Special Olympics Bharat Manipur gi Senior National Coach Biswajit Oinamna athoiba mithung Sing Oina Sarugaki Tharongi Nungi Warol Piraduna DWPC AK Nandarani na disabled Singbu guide Taunabagi Damak Lady Bascula Sibu Miyamna Sagot Pibichangi Haiki Manipur State Sumang Lila Council na Sinduna Ojagi Numit Amadi Sanakia Ibotombi Haurok Chamgi Humbutara Nipan Subamapo Kumon Iboyama Sumang Lila Sanglenda Pangthokre Thormaduda Manipur State Cooperative Union gi President L Tompisak Manipur State Sumang Lila Council gi President L Tomba Theatre Center Manipur gi President P Khogendra Romahal Theatre gi Senior Director L Bridgemohon Chungmasingna Sarugyaki Thorongomari Lenana Manipur State Sumang Lila Council gi Lifetime Secretary Sagrakpam Hemantana Fongdokibada Sanakia Ibotombi Haurok Kumjali Singamaga Chamapan Nimfugani ge September Mangada Pokibani Mahakna Sumang Lila ge Oza Oikibata Natana Sumang Lila Ningthina Nainabiduna Thambirame India ge Oina September Mangabu Ozagi Numit Pangthokpagi Numit Asida Sanakia Ivotombi Haurok Changisu Mapok Numit Oibana Ozagi Numit ka Amato Oina Pangthokpana Khwaidagi Fare Khanbadagi Thauramasi Sinbani Haiki Oza Sikari Nanda Pena Khoribi Nasidi Kalakar Singh Khoribi Kalakar Mayam Lucinda Nabi Damata Kalakar Mayam Sukupit Mai Pakan Nabi Damata Ekor Theatre ki Tan Kya Sin Patanda Sharan Quran Haibudagi Khobudagi Communication Si Kiep Perpa Aduga National State ka Khungang Sohoga Kaya Say Badagi Akuri Theatre
मरकता लीलान मरकता गांव ताक में आना सी सही तदले रंग सी बजान ताक में आना सी सुथोमा नवा आम द कोनरे Lions Club of Kanchipur, Lions Club of Singzamai, Lions Club International District 322 Dina Ozagi Numit Thauram Lions Service Center Kanchipur da Pangthokre. Etisar is forever a guiding light haiba thim da Pangthokiba Thoramasida Radha Krishnan gi mafomda laisu katuna ikai khumna utke Thoramasida Club Singa sigi thaupuba miui keana sarugyaki Oza Singna Kunaya sigi damak lauriba thogdang singbu singthaki. AZ Memorial Academy Charang Partnersu Numit Humni Chathagadaba Annual Cultural Meet 2025 Kaloina Teachers Day gi Thoram ngasi Pangthokre Haudokpagi Thoramda MPCC gi President Kaisam Megasandra AZ Memorial Academy gi Principal Kam MD Tiam Master ZEO John 2 gi DI Assem Rebikana Chungba Mioi Singh Sarugyaki MLA Megasandrana Teachers Day gi Thoramasina Ojam Sung Mahiroi Singh gi Marakta Hena Fabamari Purakpa Oresnu Mahiroi Singhbu Thaugalon Haibasi Karino Haibasi Oza Singna Mamutana Tambi tabani haiki Numitasi Ozasingi Numi aduba akoigi satra satri singmayam na ozasinga ikai khungaba musu usibo upa asika singupa sida isina hena academic atmosphere amasung satra singi tungi pusida amasung career da ozasinga asawa involved hapiduna October Paga, wherever we the Mata, Zasi, Katopa, dedication, Purabaga say, Loina, Masida, Agodi, fully Masina, so significant Ama, and the Kanaba Ama, Bigani. Oza Singh Numina Lakpada Manipur ki Speaker T.S. Setabartana Yaifa Fauzel Pirakle Numirasi India ki Laiki Drava President Dr. S. Radhakrishnan gi mapok numit ningsing duna pangthokpani mahakna tungi mirol bu loksingi pukai thonduna lamjingnana ba honaramba amasung khunai sengpa lamba adu ngasigi mirol na kaufam thokte numidasina lakpada kathokpadana thalaba takpi tambi bagi lamda lairiba pumnamaki mafamda ikai khumnaba utli hairi Amaromda Han Education Minister Waramba Nambol Assembly Constituency ki MLA T.S. Basantu Kumar nasu Yaifa Fauzel Pirakli Dr. Radhakrishnan Asan Bamideng Ubangamba Ojama Oibata Natana Wangangloi Amani Ozagi Sinfom Haibasi Loksingi Pukai Thonba Amadi Chaukhatpagi Lambida Pushin Bangamba Sinfom Amani Kamanung Damahei Tambibadagi Hoduna Kunai Amabu Lamzing Lamtaktuna Pukana Naba Honoriba Sinfom Asida Ladiba Pumnamaki Mafamda Numidasin Lakpada Ikai Kumnaba Uli Haidi PPM की members organization की मतेंग लोइना इमा की मैराना सेकमाई कनबा नुपी लोफ का खुसम नदुना सिदगी सेकमाई बाजारदा सिदिन प्रोटेस्ट हौख्रे नेशनल हाईवे दा मैटे खक्त चलहंदबा गवर्नमेंट के मायोक्ता इमा सिंगना प्रोटेस्ट तौजबनी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्स गाइदुना फॉर्मदिबा मिफमसी अहिंग यारेक्तुन चथगनी नेशनल हाईवे सिदा मैटे सिंग अथिंग अपनबा यावदना चटप याहननबगी खोंगथांग लौखत्तबा ताराबदी अतोप मखा ताबा खोंगजंग सिंगसु मियाम की मतेंग लोइना संगसिलगनी हाइकी National Highways this year have the center की मोई ना तो बता मतलब दांग आता नहीं गसिंग असल 2023 तक की वाला ते National Highways से मोई anytime मोई ना दिमाग में लाख पर मतलब blockade अदू आधार अदू तो रगा लाख पर आता नहीं बा अदू तो हम जब वो ना कुछ लाओ लाख पर आता नहीं बा मैं कहते सिर्फ free movement है सी अदू को बने हम यार वो है बने बा अदू यार रोई हर एक उसी मुहाई पर आता नहीं नागा की डेट ऐटा मोई National Highway blockade तो नहीं मुहाई दुनिया बा अदू इतारिया कोई ना पानिसला सिगी पोते पबगा सरकार दा सेंटर दा मीडिया दा नेशनल दा हाई बता बनी दरा मरमदी लेइबा पोलेबा सरकार दा सनरीबा पोसे मैतै अखोइदी पूरा कनो नो हले कोई फंडामेंटल राइट पीदरे अखोइ नेशनल हाईवे चटप यादरे मखोइ मख सेंटर अमसु हाइरिबा हुजि अखोइ दा येकनरिबा फोसगा मानरगा हाइबा पोसे अखोइ ना दुमाने लाउमिनसी Lamyanba irabot puningsing duna thabu mama chufna palan tauba laisu katpana lamyanba buningsing bagi wahan thot lairoi haina amuko gi general secretary Pratap Laisang themna phongdokre wafang basing asi chamu kunga mapan suba lamyanba irabot ningsing thauram englishing ani ga kunga manga ga mari leinana awang posang bang khunau dalaiba ibudau kobru laibungi akoibada uthaба gi thauram ga mari leinana pangthokpa thauram da haikibani amuko gi mideng makada Imphal East District United Clubs Organization na awang pochang bang khunau Youth Development Club amadi DFO Forest Division ga pullaga pangthokpa tharamadu da DFO Forest Division Bikram Suresh Nande IFS amukogi General Secretary Pratap Laisang them amukogi
Secretary Organization L. Krishna Chandra, Awangpo Sangbom Kuno Youth Development Club ki Vice President C.S. Nelson, Imphal East District United Clubs Organization ki President K.S. Orendro Amadi, Awangpo Sangbom Kuno Maira Pai Bigi Luching Bisingna Sarugya ki. Amuko ki General Secretary Pratap Laisang Themna ngalingai matamda irabot ningsing thoramasi pangthok naramde adubu ngasidi lamyan basina ningthau kolgi machai be malawrabasu darbar member from phauba pibada laukidaba laibaki damak mirot oiduna luchingba ama oiduna miyamgi tungi yenglaga tawbiramba thabak thoram kaya adubu ngasigi mirol asina tung induna maribaki damak lamyan basina pamjuramba thabak seng thabak oina pangthokpana palan thoram ningsing thoramasi pangthokpagi wahanthok laigani haiki Ningtam bagase irom dam ningtam zaba ningtam na aise kana gumba amagi makhada yumda migi mayumda thabak suraga midugi ayabagi makhada thabak suraga hingbodo adu nataba marom dum hingzabagi nungaiba habasi su leibane ngasidi aikoigi ningtam bodo mangrabane aduna mangramina ngasi aikoigi ningtamagi mahawdo akoide yawde ningtamagi ngasidi baraki makhada leiraga akoise leitrabadi akoi hingba ngamoido wakhangreba ngasai akoigi sumnu namjan birakanda adu akoi ningtamna lejaramba leba amane aduna akoi ningtam ngasi hujik bharat sarkar na nghat lerga sanadana akoi the divide and rule akoi sanari ba pose akoi ningtam natane de akoi option leite hojik leiri ba miron sina khangna nanaba akoi na district kudimakti gi laaga akoi award oina ba madu khangmin na bagi asok mifam dori mifam sida su Imphal East ki mafam anida west ki anida kaksing da ani pangthu ka na pham sida Imphal East ki lakpiri ba ima ibel sin hojik tegi hongna yam kan section na madu yawra kanda akoi mayam amukoga loinana akoi satminari ba akoi mayam se loina satminasi DFO Forest Division Bikram Suresh Nadena Awang Pochambomgi Youth Singna Lauriba Thaudang ase thaganingai ne Imphal dagi panglaf laftana leiba mafam asida uwa kaya ningthina yokhatpagi mami chauna tari asuna lamdam asida leiriba mipum kudingbakna mafam kaya da pak sana Awang Pochambomgi Youth amadi imaivel singna lauriba thaudang asigumna lauraklaba matamda forest amadi wildlife diversity da yamna inakunba lamdam ama oiraba Manipur asik hena faba lamdam ama oivitanatana ngasi climate change ki issue kaya ama lakliba si hantahanbada achoba mateng ama oigani haiki. In our culture, Manipuri culture, it pays high respect to protection of forest and environment. We have umang lays, we have many concepts which links the people to the forest. But somewhere the culture is degrading. So we need to ensure that the respect that we have for our forest, our wildlife is conserved, is protected. So it's our responsibility, the responsibility of this generation, the youths of this generation to ensure that we pay highest respect to our forest, to the nature, to the wildlife over here. Maitei Khol Muthatpa Yaroi Laying Khol Thugaiba Yaroi Safe Laying Khol Safe Maitei Village China Thaba Pleka Chizinaduna Mantri Pukida Leiba Laying Kholgi Masing Yamlaba Nupi Singna Governor da Memorandum Pisin Balakre Kangla Gate Mamangdagi Governor Gate Tamna Khongna Lakibada Masing Yamlaba Security Personnel Singna Thatuna Thamkibagloina Akanba Moongda Mungnaki Tungda Lagliba Nupi Sing Adugi Maraktagi Mioi Taruk Muk Kangetuna Memorandum Pisin Bagi Ayaba Piki Ngasi Lagliba Nupi Sing Adugi Maraktagi Konjengbam Ongbi Ayingbi Amade Mombi Kaubi Nupi Anina Fongdorakpada Laying Khol Hariba Mafam Asida Chahi Kun Hena Sufam Chafam Khangdana Awaba Kaya Khangduna Lakpani Asukuina Lerglaba Mafam Asibu Laingak Nangami Haiduna Eviction Tauna Bapaikalaliba Kongtang Asi Laying Khol Gimiam Yabangamloy Laying Khol the Laiba Miam Asi Matamamada Lairamba Langakna Laina Tina Chen Bamu Sing Sokna Samnaba Yade Haina Intok Tuna Mafam Asida Lehelakpani Mafam Asida Laiba Mayamasi Yamna Wana Hinglakpa Miamni Mafam Asigi Mui Amatana Atopa Mafam Amada Chatuna Poche Lava Fawa Yadana Wana Hinglakpa Mui Ngakani Housing Fawa Maduki Awaba Misak Adu Koktri Adubu Handak Ikang Kangogdana Langasina Laying Khol Tugaina Nabapaikaleba Kongtang Asi Atubada Handokadabani Ngasidagi Hona Laying Kholgi Imaivel Singna Hunger Strike Kongjang Sangsilagani Karigumba Laying Kholgi Miyamna Taliba Dimanasi Langak Nangami Haiduna Namfuda Tugaibagi Tabak Chataraglabadi Laying Kholgi Imaivel Singna Masam Matomta Suicide Tongduna Sijagani Haiki Hauji Sahi Umpusure, Aigi Isaisu Aswana Zina Tamamba, Masama Susi Kadai Legani, when Matanduda Kong Kaludopita the Namun, the Posina Narabani Hide the Namoy, Moina Kobu in Top with the Na, Kungama Salumatan, the Kobu Ishim Pitangake, Isaisu Sangma Matanda, Monisang Lapani. Ado Sanghal Laptop Zelena, Iana Sangan de Mapan to the Lapadam Marathon Kumalaini, Aduna Lain Wandagi, Honga Sungang Zeroy, Aduga, Monata Weaver Bexanja to Landopio, Quay Ladybug Kunjaja Quay,
थाव है मई थागनी सीनी तोम सोसाई तौर होंगो है तारगदी मोगी सानबुंग है है कोई पामदे लाइंगोल एबेक्शन तौने ओदा थोलकपजे अखोई लाइंगोल द लैरिबा प्रजा मयामना अखोई यामना पेंदे सीरबजु अखोई मफमसिदा सीरनी अखोई सरकारना पीबा लमजिदा अखोई चटपा सुंगम नमोय अदुगा हाइबा सरकारना लेपैबा लाइंगोल थुगाइबगी खोंगबमजे अथुबा मतमदा हंतोपियो अथुबा मतमदा हंतोक्तबा तारबदी लाइंगोलगी इमा इबेन मयामना मसा मतोंदा सोसाई तौरगा सीनी हाइबसे अखोई वासक ओइना होइरगा आई सिदा लोइ चंजरगे नुपी मसा सिंगदे सथबा थोखनिंगदबा थौदोक सिंगी स्टिग्मा लेटननबा अमदी रिहैबिलिटेशन तौननबा लोसिनबा तौरोइदबनि हाइना जस्टिस अहनथेम बिमोलना हाइख्रे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड फोक्सो एक्ट विद स्पेसिफिक फोकस on safeguarding girl child haibasida High Court of Manipur gi auditorium da pangthokpa state level stakeholder consultation adu Juvenile Justice Committee High Court of Manipur ge chairperson Justice Ahanthem Bimol Singh amadi Juvenile Justice Committee High Court of Manipur ge member Justice Aribam Guneswar Sharma sergya ke thoromadu judicial officer tongan ba department sing stakeholder amadi government official kya su sergya ke state ki thak ta khana naina ba si pangthokpa ge pandam di nupi macha singbu khwaidagi faba maongda ngak senbina ba amadi karamna makhoi gi afaba environment ama lehengadage haibagi policy semna bani paumisingda wangang bada Justice Ahanthem Bimolna lakliba October taraga mathoi amadi taraga nithoi da national gi thakta Supreme Court ki judge singi makhada pangthokadaba khanane bagi mangjaunana state ki thakta khanane ba asi pangthokpane consultation asi Juvenile Justice Act amadi Poxo Act ki manung chana nupi macha victim singda karamna justice panghangani amadi angang singda friendly oiba maongda niti niyom sing karamna pigani case tauba taragadi prosecution judges Police, Social Welfare, Law Enforcement, CSO, amadi atai stakeholders singna karamna afaba mongda treatment pigane amadi medical counseling, rehabilitation singba hena afaba mongda puthokpa yagadage haibagi matangda data sing khomjilaga waref lauraba matungda September kuntra fawda Delhi da tharaga October da amuk khanagani haike mahakna makhatana victim nupi masa singda legal gi oiba service lemna fanghanba case tharaga su maming matha haidoktana thamgani court ki oiba wahang pahang sathabada mayam mamangda puthoktana makhoida nungai taba lehendana chethagani masigidamak state ki oina masalsa amadi district level gi oina DLS age helpline number singda tanabiu haiki India da leriba nupi macha sing sigi moi gi safeguard taunana ba makoi gi hena better way moi protection pinana ba makoi da tawbiba crime sing masi kamai tawdana makoi tawbiba victim sing sina makoi medical aid phangba legal aid phangba adagi counseling moi rehabilitation compensation adugumba mayam aduga aikoina hena moigi environment or better environment protection pinanaba national gi level da adugi aikoina laibo October gi tang 13 da Delhi da Supreme Court da koigi Supreme Court gi judges ki makhada aikoigi every state na national level ko pangtokani kwaidagi phaba mongda aikoigi India da leiban pi masa sing sreja karama mongda khwaidagi phaba mongda aikoina moiju protection pinaba safe environment thamnaba madugi matangda koi madugi policy lebna bane koi ngasi khana jaris SCERT gi meeting makhada academic session 2025-27 gi diploma elementary education diet tamna bagi entrance result chanaba yaroi inquiry committee semduna thigat kadabani haina desam gi secretary education oinam bromes na desam mayai loisangda paumi sing unabada fongdokre magna makhatana SCERT gi meeting makhada 2-year diploma in elementary education diet tamna ba haukiba August taraga tareta diet center singda pangthokiba entrance test asigi result lauthokpada candidate singna fangkiba mark loinana result ama September tara fawgi manungda haidokadabani mark loinana result lauthoktrabadi housing diet ki principal na thokliba selected list sing asi chanaba yadaba result ni haina lawgani haike oza oina ba training tobagi entrance test ta natta oidaba aronathuf khangkragadi haina candidate singna fangjaba mark fawba khanghandana merit list ta uniform oibani haiduna selected list ama hekta thokchin basi yamna lanba authorities singi khongthangni tongan ba course sing tamna bagi pangthokpa exam entrance test khudingma ki result lauthokpada candidate adugi maming matha roll number category sex amadi mark na chingba haftuna lauthokpa chanaduna lakli laibak thibdi diploma in elementary education diet tamna bagi result lauthokpada mark amata uttaba asina aranba tawre habadu mayek sengna uthokpani haina lawi diet ki principal singna kanagumba kharagi wachat wanom amadi kihan khanghanbada aranba tawkiba orabadi thamoi sengna laibak miyam khangna chumthok hobuna achumba khongthang oigani haina su mahakna makha taki
ओजा ओइनबगिदमक्ता ट्रेन तौगदुरिबा मियोय खन्ननबगिदमक्ता चथाबा एग्जामिनेशन अमदा सिगुम्बा खुरान लोनादा चंगबा मानबा मवोंग असे मसी देसामन सुंगा यारोय अदुगा सिगुम्बा थोंग असे सेप्टेम्बर की तारीख 10 फावबगी मनुंगा कंसोलिडेटेड लिस्ट अमा SCRT की माइकैदगी मसी थोकपुंगम जिफावबा हौजी हुजिक चथारिबा एग्जामिनेशन प्रोसेस असे मसी लेपकदबले मसी करिगुम्बा सेंटर खुदिमा की प्रिंसिपल ना करिगुम्बा थौसादना हौजी हुजिक चथारिबा एग्जामिनेशन की एडमिशन प्रोसेस है अदुम चथाब तारगदी माइरोय म्याम अमदी लेबाक म्याम हुपकांदा इहौ अमा लाकनी हाइबसे सेंटर खुदिमा की प्रिंसिपल सिंगना मसी कोकता हांजलगा लेबम संग ओजा हाइबसिना लेबाक असिगी खुनाय असिगी तिंजंग काइजंग दबा माइरोय कयामा शंबिरकदिनी हाइतारे हौजंतक तक पांथोखिबा ACRT की मखा द पांथोखिबा एग्जाम से मसी देसामना मसी की कंसोलिडेटेड लिस्ट अमा थोकजु फावबदी अकोइन थिंजिनजरे खुराई कोंचम लेकाय दलेबा खोंगनांग थाबा यूनिवर्सिटी की बीरचंद्र सेंट्रल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी असिगी वाइस चांसलर प्रोफेसर एन जॉय कुमार ना हांगदोक्रे थरोमदुदा ओजामदी महिरोय कियाना सरुग्या किबा थरोंग मरी लेनना प्रोफेसर एन जॉय कुमार ना हाइखिबदा ngasi टीचर्स दी इशू ओइबगा लोइनना लाइब्रेरी अमा हांगदोकपासी यूनिवर्सिटी असिगी यामना लाइबक फबा अमनी लाइब्रेरी हाइबसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दा लेतबा याद्रबा अमनी लाइरिक लिसिंग मंगारोम लेबा लाइब्रेरी ने लाइब्रेरी अमगी लेगदबा मचाक चपचाना लेबनीना यूनिवर्सिटी असिगी महिरोय सिंगना रिसर्च तौबदा लाइब्रेरी सिना चाउना मतेंग ओरगनी यूनिवर्सिटी असी UGC की मतेंग फंगननबसु होनरी हाइखी मरुइना कोई यूनिवर्सिटी इसना फोकस पीरिब एरिया से साउथ ईस्ट एशिया द पिजबनी and साउथ ईस्ट एशिया द हिस्ट्री द पॉलिटिकल साइंस द देन अखोगी मेडिकल की मरम द खुरुंग द पुनम असद अखोई साउथ ईस्ट एशिया द फोकस पीरगा अनोबा यूनिवर्सिटी अमगी पोस्ट अमा ओहिनबगी पांडम मसद अखोई वर्क तौजरी मसद अखोगी ओजासिंग छात्रसिंग मैनेजमेंट कमिटी सिंग अखोई प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर RK गंभीर अखोई म्याम पुन्ना मसे कोई हुनबिनरी हाइबसिम आई मयाम से थमजनिंग बनी कुकी मिलिटेंट सिंगना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सही मा सांगदोकनबा गवर्नमेंट ना लौखिबा वारेफ थादौ इनपी मणिपुर ना यानिंग दबा फोंदोक्रे चही सिगी अगस्त 19 दा लोबसिन एग्रीमेंट असि मुथतना बा पिशिनखिबा मेमोरेंडम लेना थादौ इनपी मणिपुर तानरमदना फिरेबसि लौखिबने एग्रीमेंट असिना लो लेहंदबा खुलाई पाइदबा थादौ मियामदा तंगदु लेतादबा अमा फोखले थादौ लिटरेचर सोसाइटी असम की चेयरमैन एन जमहाबु तमथीना हाटख्रबा मतुंगदा सु एक्सटेंशन असि थोलकपनी कुकी सु मिलिटेंट सिंगना सिगुम्बा क्राइम असि चथगिबनी सुगी मखाज चनिंगबा मफम द चतुना सिगुम्बा क्राइम असि चथबनी मसिना मियामगी असोयंगाम थोक्तनबा होनबा ngamdre मखाताना मियामगी पुंसी कननबगी दमक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन खुदकता लौथोकदबनी हाइरी गवर्नमेंट ना सु सही अमगा मुक सांगदोखिबा असि मणिपुर दा खुंदारिबा नगा मैतै पांगल चिंगबा फुरुफ कया से कांगलुप की इरांग थोखहंदुना मणिपुर मसे ताना थुगाइन नब होनबनी हाइना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन ना हाइरी नेशनल हाईवे सिंगदगी सु मिलिटेंट सिंगना फोंगना पैसा खारिबा से गवर्नमेंट ना खंगना येंगदुना दुमक लाकली सुगी मतम सांगदोकलगा मणिपुर दा थोकलेबा इरांग लोशिले फ्री मूवमेंट फंगदे हाइना मणिपुर मियाम दा इंडिया गवर्नमेंट ना नमथाक लांगथाक लेबा से हंदोकदबनी हाइरी हौजिक पाउगी मरथना तेन ब्रेक लौजरी मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदकता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तना नकमही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप Liver Cirrhosis and Liver Cancer Clinic for Liver Transplant. Dr. P. Balachandran Menon, a renowned liver transplant surgeon from AIG Hospitals, Hyderabad, a leading brand in gastroenterology in Asia, will be available for consultation from 3 p.m. to 5 p.m. on 14 August 2025. For pre-assessment, please consult Dr. Goldie Longjam, consultant medical gastroenterologist, from 2 p.m. to 4 p.m. Monday to Friday. For details, please contact Seizure Hospitals. होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फावदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हामबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंहल्लक्ति खुदिंगमक सिबु ngakthokke हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल दादा इबे मकीगनो अजब थमो सिगी से नेक्स्ट टाइम दिना चेक सिन लक्ष्य लगा थम खबनी ने दादा नंग से
जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामदना मचलबो नापसनदुगम मसिगी युमसिबु असोयनान थोकदबदगी एक्सटिक DMT ना नापसेली एक्सटिक DMT जुहार हाबदी नाथोकना बसेमबनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट का तोकनतिना मतमदा कपांगल अमुक हेना हेंगलगले एक्सटिक DMT strength is in the tree ब्रेक की मतुंगदा मयाम बमुकहना तराम लोकचरी लोइना मखाताबा पाउ पिजरी इको नेटवर्क मणिपुर की गो ग्रीन गो क्लीन कैंपेन की मनुंग चन्ना प्लास्टिक रिसाइकल तौदुना पोल्यूशन हंथाहनबा एनवायरनमेंट कननबा लुब नानब लमदम अमा ओहननबा चेथरकपगी मखा तारकप ओइना ngasisu हाइरोक पार्ट 2 लितान गी सेल हेल्थ ग्रुप के इमाइवेल सिंगना प्लास्टिक की पोलम कया तासिन खोमजिलबा अदु अमुक हन्ना रिसाइकल तौननबा अशोक ट्रेडर्स दा कुंट्राग मरी सुब ओइना खुसिनख्रे इको नेटवर्क मणिपुर की प्रेसिडेंट सिंथांगनबा लाइश्रमना अखोइगे सिजनदबा याददना दरकार की मतुंग इना सिजनरीबा प्लास्टिक की पोलम सिंग असि अमुक हन्ना रिसाइकल तौथोक्त्रबा अमदि मसिबु रिप्लेस तौबा याबा एनवायरनमेंट सोक्लोइदबा पोलम सिंग पुथोकनबा होनद्रबदि अंगकपा फंगना पोल्यूशन थोक्लगा माले मसिदा अखोइ हिंगबा वारकनी प्लास्टिक न पीबा कानबदि अखोइ लौमिनरे तौबतबु कानबा लौरबा मतुंगदा अखोइना सिजनबा लोरे हाइना लंगथोक्त्रगा मदुना अमुक ओहेलकपा अमांगबा कयादि अखोइना खंगजिलुबा तौदे मरमदुना मफम चाना थंबगी हाइनबि लेते मफम चाना तासिन खोमजिनबगी महुत्ता मफम चाय चायदुना खंगदना पंगलंग लंगथोकपा हुंदोकपा मी तीनबा मफम सिंगदसु मोरकाय कया अमा पैसिलकपा मदुगी फजदबा कया अमा ओहेलकपा मदुदगी लैना लायों कया अमा संदोरकपा मसिंग मसिन पिरकलिबा मांगजबा कयासी अखोइ खंगबगी तंगाई फदबा लेरे हाइखि कुदुमा वखन ताबगी तंगाई फदबदु लागले मफम जादना लंगथोकपा मफम जादना हुंदोकपा प्लास्टिक तोपीरो अदु मफम जाना थमगा मफम जाना तुगलगा पैसा ओंथोकलगा काना बहिरमद सिन मिनरगा मसा मऊ फव कोइ पुना हिंग नुंगाइबा माले ममा ओहेन मिननबा थौदांगो लोमिनरसी याबो फम थमजै हंदक लाउथोखिबा नीट एग्जाम दा माइ पाकलबा कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग लैरिबा महिरुई सिंह ओकपगी थौराम सोशल वर्कर थोंगाम गोपेना मरुइबा थौदांग लौदुना चनम संड्रोक मयाई लाइकाई कम्युनिटी हॉल दा लाइकाई सिगी मियाम गलोइना पांगथोख्रे थौरमदुदा टीएस गोपेना हाइखिबदा कैराव एसीएससी अनाएक याउना हिरम कयादा सोथबता नतना एजुकेशन की लमदा का हेना सोथरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिदगी महिरुई कया नीट एग्जाम दा माइ पाकलकपासी ओक्तुना हौरक्लिबा महिरुई सिंगदा फबा मी अममम ओइननबा होनहनिंगबा अमदि चनम संड्रोक्ता लैरिबा महिरुई याउना ममा मपा सिंगदा एजुकेशन की मंगाल पिननबा वाखलोंदा थौरमसी पांगथोकपनि हाइखे थौरमदुदा चनम संड्रोक लाई हराव कमिटी डेवलपमेंट कमिटी की प्रेसिडेंट ओमोर कमिटी असिमा की सेक्रेटरी के निंगथेमबीर अमसुंग चनम संड्रोक जीपी के एक्स प्रधान केएस लोकेंद्रो अमसुंग नीट एग्जाम माइ पाकलबा महिरुई सिंगी इमुंग मनुंग चिंगबा मियोय क्याना सरुग्याखि लेकिन है मतिक चाव मी होरकांदा ngasi मतिक चाव मी होरका आई कहीं तो तोय है न मगने मतिक चाव रकांदा लंदेन ब ऑफिसर मैम सुयोवे तसेना डॉक्टर सुयोवे अतोपा प्रोफेशन दा लेवल इंजीनियर ब्यूरोक्रेट ऑफिसर यानसु अंगा होइने मैकोय कुरेकै ओको मतदे मैकोय सेंटा तुंदा तोय मैकोय आराम दा तोय आई अचुबदा तोनेना हाइकिबो ऑफिसर बसा मैम से सावगांददे मैकोय तलाय ताय मतम जिगी करप्शन के संजले आई फुजनदरी बसी नुसियवाइगे इसा अहुमना हयें मतिक चारनी होयकांदा मैकोय अदुगी लांगदुदि मैकोय थुदना होना बिउ हाइबा आर्टिनसे आई मैकोय ओंगी मफमदा थंजबर चुरचानपुर पुलिस ना मियोय मरी ब्राउन शुगर केजी अमगा ग्राम चामरी का हुमफुतरा हुमदोइगा कोनना लमजंग मनाक्तगी फारे हारे थासिगे अहुमदा म्यांमार गे हाइचिनदगी ड्रग चुरचानपुर गुइटे रोड फावर का पुसिलकदोरे हाइबा पाउ फंगवदगी एसडीपीओ सिंगाट ओसी सिंगाट अमसुंग ओसी चुरचानपुर ना लुसिंगबती ममना चंगसिंदुना लमजंगदा अचरवोक सिंग सेक तौबदा मारुति कार अमदा ड्रग सिंग अदु पुरकपदगी फागतखिबने फारब सिंग अदुदी थांगसलियन गुइटे चही कुंट्रागा मंगा चुरचानपुर गेलिशियन वाईफाई दोंखलियांग हेंगसिंग अमसुंग दोंखलियान थैंगसिंग निहाइरी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इम्फाल की अवारापा की मतंगदा मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन सुओ मोटो केस अमा लौखतुना टीचिंग अमसुंग नन टीचिंग की अवार्ड परफॉर्मसिंग मेंशन की मतंगदा रिपोर्ट अमा सेप्टेम्बर 19 फाउबगी मनुंगदा कमीशन दा पिखलंगनबा प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमीशन हायर एजुकेशन दा खंगनख्रे हाइरी मीडिया दा फोंगलोक रिपोर्ट अमा की दगी कमीशन असिना लुमना लौबग लोइना इंस्टीट्यूशन असिदा चतुना यंगसिनबदा टीचिंग अमसुंग नन टीचिंग की फॉर्म कयामरुम हांगदुना लेरंबा थेंगनखे नुपी मसा सिंगी हॉस्टल सेफ ओइदबग लोइना सिलिंग
kelak asi fawba sogapan yaro fawba laikrabasu ngasi fawba semjinbagi thabak laukalamkide institution asigi campus ta thamba gari toina mangbagi report mari leinaba singda thamkrabasu ngasi fawba gari fagatpagi report leiramde issue mayam asi yenglaga institute asigi leiriba award apasing asi mentionana ba mari leinaba department na gari khongthang laukhatlaga haibadu khanghalaknana ba khanghalakibani hairi Wakalon Manaba Punba, Wama Kanglay Pak amasung All Manipur Recognized Private School Welfare Association na yanakibagi matung inna miyam gi luching purel oiramba ching subam oja akabagi mami school sing the thet pagi saruk ama oina ngarang Thaubal district ki tongan ba school tareta thet kre kanagumba sing na luching purel gi photo thening ba pam balai birabadi association da pau fawbiro hairi Anand Saturdasi Labor Maramna Hayeng Thangzanumit Sri Digambar Jain Samas Imphal member sing Dukan Business Establishment Amasung Atai Institution Sing Pungnamak Thonglon Gani Numidasin Lakpada Sri Digambar Jain Samas na Manipur Miyam da Yai Fapausel Pibagaloinana Ing Tapa Nungsisana Bapurapa Oresno Hairi Mayang Imphal Sabung Company Mayai Laikai dagi Asem Prem Kumar amadi Asem Ongbi Kiran Bala anigi machanupa Asem Lamngan ba Maitai Chahi Taragomdoi Hawkhiba August ki tang kundagi yumdagi thokibadagi hanjilaktre haire Mahak feet mangaga inchiani wangi mana thokiba matamda sky blue machugi furit khudang kakpi amalitke blue machugi hapen amaset ke aduga black machugi sandal tongki nupa masa sibu thengnabirabadi mama mapa natraga manak nakpa police station da sinabiu amadi anganga sibu thibada miyamna mateng pangbiu haire Loislapda House Forward Maruba Pau Amukahana Pizari Ozagi Numit Park Sana Pangthokre Oza Singna Kunai the Loriba Taudang Miam Awang Batakta Ikai Kumna Pamtui Haina Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goel na High Grade Amadi National Highway da thingba yaudna chatpa yahalo haina imagi mairana Sekmai kanba nupi lufka khusamna duna ngasidagi Sekmai bazar da sit-in protest haukhre Hauzik fawgi onadi Manipuri pau matang sta lojre mideng tabir ba punamak pa mukka hanna khurumjari